تماشوانین هجا شست و دسال لسر تعریب کرنا ناوی باجار دیرکی بو المالکیه هاتا کرن در باست به هروها ناوی به هزاران جه گندو گندوار باجار و باجارو که روجاوای کردستانی جی هاتن گوهرتن بهتر راوستاندن لسر وی مجارین ها بری خود دم دوبی نویسکار ولید عبدالقهار مهوانی منه بریز دمات باش به دمات جی باش به ولید عبدالقادر خواهم باشه بريز عبد القادر افشيست ودصل سر تعريب كنا نافي ديركي بو المالكي درباست بن قالوا هروها بنافي بهزاران جي باجار وجندجي هاتن جوهرتنج الي ريجيما بعثا دكتاتور قالوا او الين بربرست برفي كده كهانا ارمان جاخوا بجوهرتنا فان دباري هم دا جوهرتن نقول سوريا تشبوي باشي و زاديا خوان بيجن جدنج جبن دست فرنسا خلاص بون وكت دوار ريجيم لشكري وهاتين پیدا كن سر سوريا بنجهن شوفيني ان بريان شوفيني هاتن ستاندن ورده بجيجي كرن دسبيك مديد ناوي وكا رابورت ودا جهاتي وبلكي افكاري هواجي هوزاندير شويجي يروت نویساندن که خدا بحثی کرده بو دیرک هاتا گوهرتم ناوی بو مالکیه و پیراجی براستی گاف بگاف گنده هاویردور آویجی و بخوزیاما او بو که گلی کرده ده هندروه وین هریمه ده کناف بحانا هر وکا ام بیجن جی کانی مثلا ببیا نبع ام تشنه ولی وکا گوهرتنه یعنی وکا ترجمه کی ذکر بیناج نافرا و باش بیان مدید مثلا گره کران نافری کرن خربت عدنان گره فران نافری کرن تل الصدق حتى نافجي وقت بيجي جواتا خان معناه خا دانغو هارتن وجري فرا معناه سروشتي بي نكون مثلا بين جريك جري باوريه انا باوريه هربت افغو هارتن اللي هم كو بدار زوريجي وخاصه چه نفوس به چه ناوی دبستانا به چه ناوی مثلا گلک کاری پی و گریدان لی براستی دمیجوا خلکی جهیدا بخورتی جی او ناوی سرکی من اتکارم نمونه کی بشوق بیجم از جا سال هفته و پنجه دا بوم مامستا گندکی ناوی کربون سنجار ناوی کربون بعربی سنجار او سنجار جی راستی مگله کی پرسی لحرم اصفاق وکا یک شقره دیر که مگله کی پرسی حتی چم جم مغفره کیا درک خیالی هبی تاج مرا بوتن گنده گلی جه نیک امزانی و گنده که پشتی مصطفاوی آن کانی کرکه آن پشت دو کانی کرکه گنده گلی جه دهاتا فدم جوا گله مده براستی ناوین سرکی هرمان و حتی وکا دما ایرو دیسانی هگر ورده آن رنگه کی فرمی به آن نفرمی بیجی لما گلما کاری ناوی گنده خواجاردی شونده وگرینه باشه برز دنرینا تدا گوهرتنا ناوان چه سوده دگین آوان رژیم دیکتاتور آنکو بگوهرتنا آوان ناوان دکارن چه سر بخن تزانی هدف وان کسا یا سرکی اوا گوهرتنا راستی میجو و خوجهیه وان او يعني بريار قلب هاتو بونستاندن او بريار حمو هاتن كوم كرن فيت عليه داد وقت بيجي بروجا محمد طلب هلال ده بس بري ويجي جنرال ميني هبي وغيني هبين افيجو دخوستن يعني رنجي حمو قريدايبن او مشروعي 10 كيلومتر ابو هاتن اسكرن زناره عربي جي بزناره عربي انجي بيرا براستي يعني من خاصتك ما نافتن ابي بش فينا فيجي مثلا وقت يقول دس دانين احصاء شكرن دس دانين مثلا سرق عرض خركي وخاصه تبيرا بلكي جلا كانجي وقت يقول فلاحي مج جوتياري مد هريمه ده مثلا عرض واجواستان كرن مزارع الدوله وبشتي وي مثلا خاصه حتى عرضه بدن واد رد جنوبي رد ومنطقه حسكه واندا يعني قلق حتى خلكي ما بلكي كسمه نها بنظانن لبراستي جيله شيستي جگل کرد براستي برخدانه کی مرود کاری بیجه برخدان کرن کوش جیه خواد بن حمو اغراءات جو حکومت داین والبر حموها اصلا جو پیدا جی کرین ومثلا كشاندنا ناما توظيف منع كرن كار منع كرن لهم برويجي بن فقرة خدا بن امان
كو حفاظ لسر رنجي ديموغرافي وراسي رنجي جباتا خو بكن عكسي مخابن تشتاكو فاروجا وبيشروجا برشافي مايا قوتشي دبي. باشا برز وليد يعني اجبو اف نافين كرديين لسن يغندو باجاروكين رجاوي كردستاني هاتن باراستن تاني ولاتي فان نافين عربي د ام بيجن دزگهن فرميدا بكارتينن افيك چواتي ددا هربت يعني قريدانا خطي بجهريك وآد دوي وقافا دنجي مقولي يعني ايقو لنجي خو بهلي لسر عرضي خو لسر خاكا خو ونافي يعني نافي جواكي دا كاني كركي مثلا كاني كرك دكاني كرك الهري ما ديركي هنا يكجي نافي كربين قمانا من حسانيه وادي ترنزان آلي مصطفى بيوا ناف لي كربين تشكيج اهلي ديركي تبرس كربين حتى مثلا قريب راق وكرين خربت عدنان ابنافي هري قلكي نيزيك يعني وقتيقو جفات بمينه بجواري خوفا بنافي خوفا وبكولترولا خورا وبرنجي خوفا بمينه قريداي هربت افنيشانا كو ريجيم ان شكس كو بخازي قوهرتني ميجوي بيك بينه دمجيه في جفاتي دا هربت بريوال فشلي بي وحقت جي نمونا عسل سوريا دا جي خونقرت ودليل درفتا يكمين قوشيبي هر يكي فقريا بلکه یکش بابت سرکی بی گلک گندی ما چون ناو گنده خواهی کردی نکان نویست پیک آنین و پیشا گنده خودانین وی تعلیم بهیست بلکه اداره کچیرت بریجنا ممکن واجد من ناو عربی جداوین يعني باراستنا وقت ما میجوا گلده بورنگک شرنگ باراستنه لهمبر چه دجاتیا آن دجواریا گوریجیما بعث پیدا کرید هرمه ده. جاء دبي نفيسكار وليد عبد القادر مهيفاني مبو زور سباس.